اوپلونه و اینا جیپ لخوای همو میرون تویسون توی میکنن خاک میرن تیرمو همه برانه با 20 تویسون توی میشه ایرو راه رو ایرو آب ایرو زمین عروس جماعت دیوت سری خسور و دههای اویدره نوعی خوالینگ بردن این کس با ماشین اوپل من کنه با ماشین برتاوی آوردم در خونه کودکام نوسام کساش هم خودم شیرینی را بشیر تیار میکنم کودکام هم میتونم که خفه نزنه نه شیرینی کم دیگه داشته است نه خاطر همسایه اومدیم که نه شکر رو بخوریم همه کسا بعد دو کشتن در خلطه میریزیم در یک سوتکه اوش میتروه چکش میمونه بعد از سطح قلعه راه پیش گرفتیم به جماعت دهات سری خاصار. سفر به این مغزی مردم آمده اتومبیل‌های سبکروی خود را در سر ایستگاه بلجوان می‌گذارند و سوار ماشین‌های پرقوت واز 469 و گاز 66 می‌شوند. اتومبیل‌های سبکرو اقتداری به این مکان رفتن را ندارند. مردم تنها از چنین نقلیات استفاده می‌برند. ما نیز همراه با مسافران با استفاده از چنین اتومبیل به سمت سری خاصار رسیدگار شدیم. ماشین مایده هم ممکن 15-20 روز پس دیگه ممکن بروه اوپلونه و اینا جیپ لخوای همو میرون او وازیکو میرون این قرار نداشتیم اورالو بردم اونو میتونید 11 روز آدم مونده در اون دیم دوباره میرسه بخش رو خوی مورد پرودوکت از ولام نه توریسون نمیبوده از جا بیتیرمو دیگه نمیخوام یکم خیلی حدیثه میشید پیاده از پکه میوردن. راه از مرکز ناحیه تا به جماعت سری خسار 40 کیلومتر است. اگر از یک طرف زیبایی‌های طبیعت، باد و هوای تازه، بایگری عالم نباتات و حیوانات، آن همه رود و چشمه‌های مصفا دقت ما را به خود جلب می‌کرد، از جانب دیگر مهر و محبت باشندگان به این سرزمین و زمزمه سرود و ترانه خستگی راه را زود رفع می‌کرد. مردم کوهستان عموما مردمی هنرمند هستند با طبق‌تراشی و با آهنگری و فلکسرا هستند. امروز با همراهی شما یادی وطن یک شعر در وصف وطن بخوانم که خستگی ما و شما رو امروز دور کند. شکر نکنم به سنگ خاکی وطنم شکر نکنم به آب پاکی وطنم صد شکری سلامتی هر هم وطنم شکر نکنم که تاجیکستان وطنم. از نقل ساکنان این موضع در اینجا مراسم خانه‌دارشوی نوجوانان تنها در امین ایام صورت میگیرد، زیرا در موسم سرما انیقترش تیر ماه و زمستان با سبب بارشات زیاد مردم به مرکز رفت و آمد کم میکنند. همین عروس جماعت دیوت سری خسور و دههای اویدره نوعی خوالینگ بردن این کس با ماشین اوپل خیلی بوده. ای کجا از سر خسور؟ از سر خسور دهات افردی. با سر بلجون با چی وردن؟ با ماشین اوپل. ای میجا؟ بله. ای مالادیس انش. نه اصلا. خیلی بوده مقصد. تویستان در تویستان توی کردگان. این مردم بیشتر در تویستان توی میکنن. او کمی شوا با توی میکنن. اینجا؟ نه کمی او. اینجا سیزونی های تویستان در توی میکنن. بله بله. همونی موهای سیزونی زنگیری شاید کاری زنمه برای باید نکنی سالی دیگه تویسون توی میکنن خاک میرن تیرمو همه برانه با 20 تویسون توی میشه ایرو راه رو ایرو آب ایرو زمین همه وقت هسته با 20 تویسون توی میشه نه خیلی نو توی کم نه شرابودی کلوب کلی نوردم نه با او کم شد با ماشینای چی میریم میگن تو موهای نه ایون با ماشینای کلان در شش میریم ما من کلی با ماشین برتاوی آوردم.
ҳангоми расидан ба ин макон бо як гурӯҳ занон ки дар ҳавлии оимгул аслон ва ширинии тут мепухтанд атрофи ҳаёту рӯзгор ва зиндагӣ дар кӯҳистон ҳамсӯҳбат гардидем. маълум гардид ки бонувони ин маҳал дар баробари омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ иловатан дар хонаҳои хеш кадбонӯи беҳтарин низ ҳастанд. омода кардани ширинии тутро яке аз ғизоҳои беҳтарин мешуморанд. аз ҳамин лиҳоз дар моҳи июн баробари пухта расидани меваи тут кори бонувон низ зиёд мегардад. جای مود همه میکنن، همه الحين تو چید همه خال دیگه کلام موندگی شیرینی میکنن، همه میکنن همه چه چی شیرینی و توت خوک میکنن میچینیم مویز میکنیم خوک میکنیم بو خال توت پیز میگم با ورد داغورا کمینا میچکم با توت پیز میکنن اینا خودم از 3-4 فلاگ میکنم نه میریم باغ دوریم مایلوق تا بریم ما گلاب دور میکنیم اینا مثلا دگ میچونیم 100 شیرینی میگیریم 10 کیلو شیرینی میگیریم خیلی بود دم از دگش با کلام باشه که بسته بشه با 20 میگیره اگر بگی شیرینی با صفر بیاید تو چند تو توزه باشه شیرینی هم خشم میآید تو تا اما میریزیم تو تا میریزیم میشونیمش توزش میکنیم میپلونیمش چوتانتون ما 3 فلاگ 4 فلاگ شیرینی میکنم با خودم کی تو تی تعدیل نمیکنم رخشک تعدیل نمیکنم سیاتو تعدیل نمیکنم ما همین زندگیم نهایی همین شیرینی پیش میروه در گورده در این گریپای همه کسال شیرینی تو دوا نه میریم دیگه کلون دوی میشه تو را میجونیم در دیگه میجونیم و را بود بعد کومی پلنیم او را بود میجونیم گشته بعد یا کوم میگیم و یا دیگه میکنیم بعد میکویم بعد کوفته و شیرینی تیار میشه اگر در خونه کودکم نوسام کسا شوم ما خودم شیرینی را با شیر تیار میکنم کودکم میتونم که خفه نزنم ما خودم شخصا توزه ما درو نخوردم ما همین چه خیلی که بابا و ماما میکن ما همون خیلی اگر کم تا صرفه بزنم شیرینی میکنم سوز میشم نه با بالنسات یک میزنم نه با یکم دکتر меваи тутро дар вақти хуб пухта расиданаш дар чодарҳои калон гундошта аз байни он хасу хушок ва баргҳои зиёдтиро ҷудо менамоянд. такидани тут аслан кори мардон аст, аммо дар сурати набудани мардҳо занҳо ҳатто болои дарахт баромада худашон ин корро анҷом медиҳанд. агар бинем ки бачаҳо набоша тои чорма мебинем чорма зар мешавем тута мешавем мекунем зиндагимон пеш мерава шукронаи худо аягум чи камдӣ надорем тути ма ҳамин ози худам ҳамин момент дол як флаг зиёд кардем бо мекунем ту флагга тутои ма ва чормартои ма шукронаи оло доре охи мара имсол барф залан надода чи хелишда хай доре охи сафеҷ алоида мегирем сиёш алоида мегирем дар қопчаҳо мегирем дар флагҳо мегирем ки хоқ бестав хел дар бакор дар сатило мегирем ки хоқ местах шуро ин дар қопча бо мулоим мешавад то баъд ина бо мебарам дар хитқи ноҳияи ҳамадонӣ дар қирғантепа шириниёма мефурӯшам тутома мефурӯшам тути қоқ мекунам ширинӣ мекунам тутпиз мекунам худам ба нами ғӯраки бобигӣ мекунам 4-5 коробка мекунам ҳамчиҳо мебарам шукронаи бачаҳо мегӯ чаки рӯе ки мефурӯшем дар қирған савдогарам худам ма ҳам дар хона меам флак ширини мақати шириниш мебарам ма килои ширини ма 15-20 кам намефурӯшам деги калоне дорам ки як санатун ма мешавам ҳам дегам пур мешава ва як тутум як мата мекунам як флакча мегирам чӣ тавре маълум шуд бонувон аз ҳар нави тут алоҳида ширинӣ мепазанд. дар ин ҷо чанд нави тут аз ҷумла тути сафеду сиёҳ бедона шоҳтут музаффарӣ руштинтут бештар маъмуланд. новобаста ба номусоидии ҳавои имсола тутҳои онҳо чун ҳарсола самари хуб доданд. айни тути бедона ҳаст ин шириниш бо чанд қабигам қазарди хушум ё тути санчату шириниш ҳаст сирх мея сирхча меёхи неки лаззате ки бо и дора и надора ин шира ва шарбатиш хушро ёхи бо ҳар тут ба худаш дигар сифат дора дигар лазза дора и тут фақат шириниш хушро меояд зар ранги асал меояд сафедту дора рахшак дора сиёҳту дора марвоиту дора бо бедонату дора чор-панҷ намо тутай ҳамашам ҳаким ба ҳамашам давоникуш дорае бо ки рахшакш бо хубтарак аст пойна грипп омагаем шириниам солудамо суроғ кардан давоно кафта дар об қатика хӯрдан 1 соат меҷӯшад тути мо охир 1 соат қадри об меҷӯшад баъд тута мегирем ба дока меполонем яком мекунем оша яком мекунем баъд бо дар дег дигар ду дега барбаба баъд дар дег гарӣ мерезем якомна баъд алова сахт мекунем ширинимон тайёр мешавад
پس از خنک شدن آب توت را با واسطه داغ جدا کردند. مراتب دوم آبش را به دیگ انداخته در آتش پست تا قیام شدن جوشانیدند. باید گفت که زمانی قیام شوی با کفگیر کلان زنها تیز تیز کافتن گرفتند تا تگش نچسبد. غریب آمدن که آب دگرتیم تیزلوش میکنیم که چقدر تیزلوش کنیم قد شیرینی خوشم میآید. کودکان میگن که اوچه باشیر که باشیر هم میکنیم شیرینی رمو. وقتی که آب این میتاری آب لکو میکنیم با دست تل آب لکو ایران میگیم دست تل شیر میگیریم میجوشیم ایریسی کلوچ میشه و قریبه. سلامتی آدم ها بسیار ناز میکنه شیرینی. این اصل یا نه شیرینی تو دیگه ها. ولی که از سری که دیگ دمه دادی میجوشونی تا شوا. حالا با شوا کشید بعد میگیری چیو دم میگیری میگیری فلاکو. تو بولی من خدا و شکر کسل نشیدم. شکرانه خدا 10 تا فرزند دارم 7 تا بچه کسل نشیدم. خیلی وزی باز شکرانه خدا که همه چیز وقتی ما را آوردن در نویه همدانی بالنسان نبود. تو زبردستی مراجعه نکردم. حساب شیرینی بعد با همه خنارو را ما داریم که زمستون شد با نمو تو سفید میخریم با میدوزیم بعد دخترای عروسی را گلدوزی چکن تاکسری میدوزیم چودر میدوزیم چولبند میکنیم گفتی گپای رحمتی و چومون مومون که 5 پنجمون هنره. تو تیمو تیار شد. این فجوش هم می‌وردیم همی خیلی در دکو می پولونی می نوه. وقتی که آبش گرفتیم با این توپش ما کلولنگ میکنیم برای مال گامون. این توپش شیرینی تیار میشه بعد. این با میگیم در دیگ میمونیم با تیزلوش میکنیم میشه شیرینی. دادر جان شیرینی ما تیار شدیم. این شیرینی ما علاقه تیار شد. بعد از آماده کردن بلوان شیرینی را در ظرف‌های سیردار برداشته برای ذخیره زمستان نگاه می‌دارند. به قبلشان اگر ظرف تر باشد شیرینی در آن زود ویران می‌شود. برای همین آنها محصول دسترنجشان را چنان نازکانه ذخیره می‌کنند که شیرینی تا 1-2 سال ویران نمی‌شود. همین جوگا تر باشه که شیرینی تیار ترش می‌شود. به حد که این بود تیار کنیش نازک کرده که همین جوگایی که شیرینی می‌برداریم او جوگا را ما خاک میکنیم بعد شیرینی رو می‌برداریم. بعد نمی‌برداریم یا دوکر با دهش می‌بندیم که یکون پشن نزنه. بعد با گردیره با ما واسه بربور اومده اگر نه اولا در خاکستر در بالا خاکستر می‌موندیمش می‌ایستاد تا زمستونه که مورچه نزنه. مورچه درک بیاد میوه پیش شخ بویره. اگر این در همین آفتاب هم که به سر روش اپشون چیزی نمیشه در آفتاب میمونم میسته وقتی که بارون باری روش هم میپوشونم وقتی که بارون نباری روش میسته لیچه باید دوکه بستگی روش همون فلاکای خودم خیلی میکنم بعد زمستون شد بعد خانه میدارم. شیرینی یک چند خاصیت دارد. بسیاری آدما در حالت کسلی‌های خنک‌زدگی چلی که میگن رومانتیسم با جای توت رو در بعضی آدم ها در پاپشون و بعضی آدم ها در موزه گرفته استفاده میبرن و خفی همون شیرینی که میبینید برای همه کسل های خنک‌زدگی روده معده سخت توبت استفاده میبرن. بانوان بعد از دستجمانه تیار کردن شیرینی توت نان گرم و بالذت پختند و از آن خوراک نصف روزه معمول در این منطقه شکراب آماده کردند. نه شیرینی کم دیگر داشته است نه خیلی همسویا اومدیم که نه شکراب بخوریم همه کسا همسویا فرود کم دارم که همسویا که بین کلی میگم مثلا شکراب بخوریم سبزواتو می خاطر چیزی که هست میدوزیم میخوریم همه کسا خیلی زنکو گوزده مصلحت کردن عبید میکنیم. از پیچک سرکردگی پیچک است، رهدوک است، تاقی سرک است، لالکک است،
سوبینک و جنبیلک است، پودینه لوی آب است. ما از همین ها استفاده میبریم و آنها یعنی با همه مثال نمود کسل ها شفا بخشند. وقتی که کار میکنیم در فصل تابستان از همین گیاه های شفا بخش اصلا چه میکنیم؟ زیادتر از زوف و از پودینه لبی آب و از یک علف دیگر است که به نام خوتیکک است، از وی استفاده میبریم. 56 نمود گیاه شفا بخش است در کوهستان‌های ما. علف اسپند جمع‌آوری کردیم در خوجگی جنگل که باید با داروخانه‌های درکاری باید ما پیش‌نیاز بگیریم. این چیزا را ما در برگ زوف هستیم، خاچ هستیم، رو هستیم، همین چیزا بسیار اند. در کارخانه کارکرد گیاهای شفابخش سریخوسور همچنین از میوه درختان جنگلزار منطقه از جمله بادام تلخدانه، چارمغز، پیسته، انگت، کندانه، اینچنین حاصل زراعت صغیر و غیر روغنی طبابتی استحصال کرده می شود. خوچ است، اینجا زلال است، دیگر نمودی همه چیز است. ما از آنها مثال استفاده قاق میکنیم، از اینها اصلا میگیریم، از خوچ چای تیار میکنیم برای کسلی مثال عصب آرام کننده است یا که عصب دوام میبخشد، در دل دوام میبخشد، به گرده ها دوام میبخشد. از آنها ما کمپات های چی اصلا بیریم کمپاتایی که به چی است، بعضا شکرش از زیاد نمیدازیم چون که همو برای شفا بخشی آنها ما از وی ها کمپات تیار میکنیم و استفاده میبریم. سفید پوستک میگن، ها چای کهک میگن، مخلصکه میگن، یعنی همه شفا بخشن. همه میگه آدم ها یک علف نمیشناسن، بشناسن اگر با بسیار خوبه. از مشاهده ها در این موضع هر خواجگی به شغل علاهیده مشغول است. عائله بابای جلال حقنظرов پرورش مرغ مرجان را بهترین واسطه پیشبرد زندگی می شمارند. آنها هر سال شماره مرغ‌های مرجان را افزوده هم گوشت و هم تخمش را به فروش می برارند. بابای جلال میگوید پیشتر مرغ‌های خانگی پرورش می‌کردیم، پس آن تصمیم گرفتیم که نگاه و بین این نوع پرنده را به راه مانیم. همین طور تجربه خوب در این سمت پیدا کردیم. فقط تربیه نگاه میکنید، این میده برنج میاری، میدهکش پیش میریزی، خوردن میگیره. این زندگی هنمیه. یک تاش اینا 250 سوم یک ایندو. ای گوشتی گاو، ای گوشتی بز، ای گوشتی گوسفند این خوبه. اونم تخمی همین مرغ محلی را به سامان میگیرن همیشه دا. تخمی محلی را. اکی این دوکش با بسا. این دوکش با قیمت کرد. فقط نگاه میکنید، ایدمش میگردی. نمیگو لکار فقط ایدم بیمیه هست. من فعال گفتستم اون مرغای چی بیو شترمرغ بیوم بگیریم. این قیمت نگاه نو چه خوب. بیبیمو رحیم فرو بانوی همه کارهای منطقه میشناسند. برای او تربیت فرزند اگر یک پلوی کار باشد مالداری و باغداری، زمین کاری و مهمتر از همه جنگل پروری شغل دیگری است که به همه این وقت مییابد و مهنت میکند. برای ما نیز عجیب بود شغل جنگل پروری او، زیرا نه هر زن میتواند از حوزه این کار مردانه برآید. در وقتی که صنف 9 میخواندم مکتب میونه میخواستم که شغل وظیفه مردانه داشته باشم. خواستم که مکانیزات باشم. نه که به آرزوم رسیدم. یک سال من مکانیزات شده در کشتی کبود شده پخته جمع‌آوری کردیم در کلخوز بابای میرعلی محمدعلی. بعد او شوهر کردیم به سر خسرو اومدیم، جنگل دیدم، طبیعت دیدم. خاطر شوهر مصلحت کردم که من میخوام که در جنگل رهبر کار کنم. و اگر به آرزو رسید چی؟ گفتم به آرزو رسیدم زن بهترین دنیا خدمت صبح میکنم. رفتم خواندم آمدم امروز سر جنگل پرور در جنگل کار میکنم. 34 نفر مردانه قطعی کار میکنم. خدمت بهترین زن حساب میکنم.
номбурда дар баробари ҷангалпарварӣ маҳорати хуби аспсавориро низ дорад. Аз ҳамин рӯ саҳар барвақт ба аспсавор шуда масоҳати калони ҷангалзорро ки нигоҳубини ӯро бар дӯш дорад назорат карда, таҷриба, маҳорат ва донишашро пайваста такмил медиҳад. ӯ борҳо ба минтақаҳои гуногуни кишвар сафар карда таҷрибаи ҷангалпарварони шаҳру навоҳии мамлакатро гирифтааст. шуғли дӯстдоштаи ман аспсавория. агар аспсавор нашавам фикр мекунем ки пиёда рагаштам. спорт фақат вазифаи ман, шуғли дӯстдоштаи ман барои спорт аспсаворӣ, аспдавонӣ аст. маълум шуд ки дар қалби бонуи ҷангалпарвар ин кор аз хурдӣ шӯъла афрохта аст. мегӯяд аввал мушкил буд, зеро рӯзе мешавад ки дар ҷангал то нисфи шаб назорат мекунему, ҳатто бо айвонҳои ваҳшӣ вомехӯрем. ҷангалпарвар бояд ҷасуру далер бошаду тарсро аз вуҷудаш дур кунад. дар ҷангали мо хирс ҳаст, хук ҳаст, бабри сафед ҳаст дар зимистон, ҷайра ҳаст, қашқалдоқ ҳаст, дар овош мурғовӣ ҳаст, тамоми ҳайвонот ҳаст, ғайр ай шер, ҳама чиз аст. гуваз дорем, бизи адирӣ дорем, калка дорем, ҳамаш ҳаст. мардум ҳама ба зоопарк мераванд ки мо ҳайвонот тамошо кунем, не ки ман аслиша тамошо мекунам ва мегардам. ягон ҳайвон тарс надорем. با خیسته که دو بچه داشت خب بروشیدگی ای حواسه که خیس با بچه‌اش بازی میکرد ما ترس خدمتش کردم نیستم. یک تخمین 15 متر 6 تا تماشا کردگی که قطعی هر دی بچه‌اش رو بازی میکردن ای حواس ترس در وجود من نبود. یگان حیوان ترس ندارم تو نمی‌دونم. дар кори хона ва ҳунарҳои кадбонугӣ аз занони деҳа фарқе надорад, аммо ҳамагон ӯро ҳамчун духтари ҷангал мешиносанд ва аз ин хушаш меояд. бояд қайд кард ки биби мо раҳим ва чорводори хуб низ ҳаст. ҳамроҳи духтару келинҳояш барои захираи зимистон қуруту маска ва дигар маҳсулоти ширӣ тайёр мекунад. ним соат дар коре ки мо ира тайёр кунем дастӣ тайёр шавад. ай маска бо руғани зард тайёр мекунем, ай дуғуш қурут тайёр мекунем. ҳамаи маҳсулот барои захираи зимистон аст ки мо имрӯз дар баҳор ҳамаи ҳамин чизоро захира мекунем. дар зимистон ягон камбудӣ намешавад. дар кӯҳистон дуғе ки ман кашидам ай 12 литр ай 1 куним чини маска мегирам. ай маскаи тайёр кардагим ҳафташта руғани зард тайёр худо мекунем захираи зимистон. мо дар ин ҷо танҳо аз маҳсулоти ширӣ он яъне қурут ҳарф мезанем. қурут аслан бевосита аз чакка тайёр карда мешавад. ҳаммо барои омода кардани чакка шири поку аз ҷиҳати беҳдошти тоза лозим меояд, гуфт қаҳрамони барнома. дар як сутка 10-12 литр шир тайёр мекунем. ҳар зара ҳар рӯз мо ширу дуғмон ҳаст дар хоҷагӣ. кори як одамае ки сари кор дорад дар ширу дуғ худам вақти холигӣ ман ва ҳамин чорво мегузаронам. бо ба замбури корӣ дорам дар оилам. ба замбурам сари кор худам дорам хати духтарам. хулоса қурутмолӣ яке аз шуғлҳои дӯстдоштаи ӯст. онро баробари мағзу мавис ҳамчун тӯшаи роҳ ва дастовез низ истифода мебарад. боз қурут маҳсулоти асосии таоми қурутоб дар зимистон мебошад. ба ғайр аз ин дар хонаводааш аз қурут атолаи бо қурут, умоч ва ғайраро тайёр мекунад, зеро он аз ҷиҳати витамин ғанӣ буда метавонад организми инсонро бо калсий ва дигар минералҳо таъмин гардонад. баъди дуғ кашидан дар халта мерезем. дар як сутка овуш метрова чакаш мемонад. баъде ки чакаш мон мо ӯро қурут тайёр мекунем.
хурта тайёр кардем. Я 4 сутка бо места, барои ки захираи замистона. Ки вайрон нашавад. Гуфта ба намак амира, ба намак истифода мебарем. Тайёр мекунем, мемонем. Баъди 4 рӯз пас мо мегирем ира бо дар зарфҳои шишагӣ. Ҳар намуд зарфи чида намемонем, ё сателои пластмассӣ даҳандор қатӣ махкам мекунем ки зарф асос дар зарфае ки ягон касал, ягон мисол чӣ нашавада, чӣ пайдо накунад. Баъд мекунем замистон мехӯрем. Анъанаҳои момаву очаҳомон қатӣ бо қуртови қишлоқа ҳамин хел ҳаст анъана мода ки замистон бояд ҳатман қуртов кунем, ҳамсоё қатӣ бишинем бихӯрем. Агар ҳамин корора накунем, фикр мекунем ки ҳеҷ кор имрӯз ман дар хона накардам. Ай кор биём ки ҳамин коро нокарда аста ё кардагӣ тайёра, фикр мекунем карда аллакай фарзандом кардан, тайёр кардан ки оча меояд бефара. Не ки ман хидмат хис намекунам, барое ки фикр мекунем ки кору мондагӣ охир. Ягон корум буд нест. ба ғайр аз ин дар як қисмати боғаш қутиҳои занбурро ҷой додаасту бо яке аз духтаронаш дар рушди ин соҳа низ саҳм гузошта истодааст. Мегӯяд солҳои аввал ҳамчун озмоиш кардем, дидем ки боду ҳавои минтақа барои парвариши занбури асалпарварӣ хуб аст ва мо низ аз ин кор натиҷаи дилхоҳ ба даст овардем. Аз авасмандии зиёд имсол шумораи оилаҳои занбурро зиёд кардем. Ман вазифаи мардона и занона ҳис намекунам ки и мардона и занона, чунки зиндаги худаш як муборизае. Зиндаги як худаш як ҳиссиёти зинда кардани ҳамин чизоае ки ҳамин чизо ҳаст, бояд мо истифода барем ҳамин чизоро. Ҳамин чизо мо ба зиндагии худмон мисол як фоидаовар шавад. Вақте ки дар соҳаи ҷангал корда шуғли коркунӣ дошта бошӣ, на ӯ занбур, на ӯ асп, на ӯ ҳайвонот, на ӯ ҷангал ягон танқисӣ надорад. Занбури асал бисёре. Biz bölerek bisiyorlar. Yine hazır iyice dersen, uca dersen, yine poyon dersen, daha da afardı da bisiyorlar. Ve seni daşları da hasen. Buraya asal ki onu bisiyorlar. Ama Xudo xahat mı ki nasip olsa ne ki? Asali taze hay. Diğer hiç öyle tadı asal yak şurubu da hasen. Yak şurubu. Fakat rızka mı xarab? اینجا خیلی علف طبیعی میخورم. اصلا تازه میشود که هیچ گفتنی میبرم میفروشم خوشم میخورم نمیخورم. همین قدر ژورنال و همین قدر برنامه تلویزیون تماشا میکنیم که یگون زن هوسمند به جنگل هست نیست. برای چی؟ کار جنگل وازمی نیست. بهترین کار سبکترینی دنیا کار جنگل است. در آغوش طبیعتی، در آغوش یک آرامی فکر میکنی که در یک کوهی افسانوی راه گشته است. همین چیزا در افسانه میشنویدیم، نه که من حاضر خودم زنده در همون افسانه میبینم. биби мо раҳим ва ният дорад ки ин шуғлро ба фарзандон бештар ёд диҳад ва анъанаи занбури асалпарварии ин хонаводаро минбаъд низ идома диҳанд. дар ин хонавода ҳар фарзандаш дар ҳар кор мутобиқ ба завқ ба ӯ кӯмак мекунанд. мегӯяд яке занбурпарвариро дӯст медораду, дигаре ҷангалбонӣ ва сеюмин ҳаваси кори дигарамро дорад. зиндагиро асос ай занбур, чунки занбур оиларо мустаҳкам карданша, оиларо пеш бурданша нишон метаҳад. чӣ хеле ки гӯдаки хита, чӣ хеле ки навозиш мекунӣ, чӣ хеле ки тарбия ба воя мерасонӣ, занбур ҳамон хела. фарзанда ба воя мерасӣ, дастгират мешавад. занбурро ба воя мерасонӣ, як хазина аст. барои одам як хазина аст, барои инсон ки мехӯронад, мепӯшонад. метавонӣ захира чандсолата ай ҳосили занбур анҷом карда зиндагита ба пеш бибарӣ.
дар ин мавзеъ мардум тавассути асп бештар кор мекунанд. Аз ин лиҳоз ҳар хоҷагӣ дорои аспи зотҳои тоҷикии худ асту ин айвони хонагиро бо файзу баракат ба хосият ва хизматгори беминнату вафодор мешуморанд ва аз муҳаббати зиёдашон ба ин ҷонвари дастёру мададгор чун ба як мавҷудоти азизу қарини хеш муносибат менамоянд. шаршараи сари хосор аз нодиртарин ёдгории табиии минтақа аст. Ин шаршара аз фаввораҳои оби мусаффо дар баландии 210 метр аз сатҳи бар дар кӯҳҳои амешасабзи кишвар табиати тоҷиконро зебову ором медиҳад. Баландии шаршара то 57 метрро ташкил медиҳад. масофа аз пойтахти тоҷикистон шаҳри Душанбе то шаршараи сари хосор 199 километрро дар бар мегирад. шаршара дар боғи табиии сари хосор воқеъ буда ҳамчун макони сайёҳии кишвар шинохта шудааст. аз баландии 50 метр шаршара поён мерезад ва миллионҳо қатраҳои обро ба гирду атроф пош медиҳад. пошхӯрии қатраҳои бешумори об зери шуои офтоб бо тамоми рангҳои тиру камон ба ҷилва меояд. зебогии нотакрори ин мавзеъ на танҳо мардуми тоҷикистон балки оламиёнро тасхир намудааст. اندر نظرم وطن شکر میتوبد خاکی وطنم قند عسل میتوبد هر کس که به دل یادی غریبی دارد آبی غریبی لختی جگر میکوبد آبی غریبی و لختی جگر میکو بدایی چهچهی بلبلونش خنبستی کفترونش ده سه روزم مهمونش وطنی زیبا دارم در پشت ها جوانی میکردیم پادوانی بید تار شعر خانی وطنی زیبا دارم ما پین اسم جوانم زودای کهستانم ای ولایت خطلون نوحیهی بلجوانم در جرای اوستا سفری خونی شکبی دری میشنیدم هسهری وطنی زیبا دارم یک شیرینی او بشنوشی ایم خنکی میجوشی جوم وطن میپوشی وطنی زیبا دارم در تای صدش میشینی همه جا میبینی او شمولوی سلخینی وطنی زیبا دارم او شمولوی سلخینی وطنی زیبا دارم ای